볼 때 좋은 거. Suara pantata duit pelempar, gear contingent. Bangsa Gujarat ke abiar pradar terai. Terima. Good kolom member Sakawrdai. Wasila bes kena. Nomor repatan. Oke. Tenomi dai nuchelena. Dai de mor. In India Independence Day, voicing na celebration na yanin Sakawrdai kutsunga suno pang 10 March pa sa karaoke after pa Sakawrdai kau mes gulong ke छात्रा एक प्रभावशाली मंच प्रस्तुत करेंगे और जिसके परेड कमांडर के रूप में श्रीमान रौसा पार्टी हवलदार फर्स्ट बटालियन में भी नियुक्त किए गए हैं। Parade Commander Hawildar po laro sa kaparte First Battalion MAP ani Tuna buangsa Cibaibu ini Siswa Sakawrdai Higher Secondary School ani ya Commander ini zona moi class 12 July ani Tuna saluting space sa panghuling may tehi government Pesora High School contingent anian Commander Hila Duoma class 10 Zerlai anian ang flag bearer Hila Tazwali class 10 Zerlai bok ani Rastriya Tiranga को सलामी देने वाले टीम गवर्नमेंट पेशोरा हाई स्कूल की कंटिंजेंट है जिसकी कमांडर लड़ुआ क्लास 10 की छात्रा और फ्लैग बेयरर का नाम लड़फजवाली ऑफ क्लास 10 Saya tuna contingent kan silmet tehi Sakawrdai High School ini ya namun dari kailan mo po ya class 10 July ini अभी राष्ट्रीय तिरंगा को सलामी देने वाले टीम गवर्नमेंट सकौरदाई मिडिल स्कूल की कंटिंजेंट है जिसकी कमांडर केले ब्यांगोया ऑफ क्लास 8 की छात्रा है तो नया गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के सर्विंग स्पेस का
Mek ang commander ng Chukele Biang Boya class 8 ni school now from 10 salute ang piglay kanin mi puiten kutengin daw lonsel ila change Alam mo po ito, kung pwede warta kinin ang laon sa mga niya. Oh. Wala ito na nakuha sa Chibay Buklat. Ito tayo PS. School Contingent Tayang niya. Ang tumandari silang suway chua. Klase July niya. Afek. February. Malaw ng Buwagwi. Klase July ni. Tunay sa saluting space sa Ardet Middle School sa Sakawrdai contingent kan muli mega ang commander ni Mr. Chaling class 8 Sirlay ani Baptist English Medium School contingent is now saluting national curricular and her commander name is Joseph Infimity of class 8 Tunayan Baptist English Medium School